Yes, karanye bifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 21 z'ukwa gatanu 2025. Binumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imirikuko kwa Sebarundi cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi. Byinshi bikomeje kugenda bivugwa, amakuru menshi aribana n'umutekano, politike na diplomasi birimo biragenda bitambuka. Ikirimo kiragenda kivugisha benshi nuko kugeza amagingo aya uwitwa Ndirakobuca nyamuneka bamaze kumwirukana muri guverinoma. Ibi bikaba byakozwe na General Neva. Ibindi kandi birimo biragenda bivugwa nuko uyu nanone atari we wenyine uri bugene, ndetse ashobora no kuza kugenda n'abandi bagiye batandukanye bari mu nzego za politike hano mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Ngira ngo yenda gatanu kuri gatanu tugiye kuba twinjira mu makuru agiye atandukanye, tubiva imuzi n'imuzingo, tureba uko situation ihagaze. Turaje turebere hamwe byinshi rwose bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bitugeraho. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri aya makuru nyirizina cyangwa se icyitwa impfunyapfunyidere yuko tutari twanazitambutsa, munyemerero rwose nyamuneka mbanze nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, badukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, Malawi, South Africa, badukurikira bari za Kenya, badukurikira bari za Kongo, za DRC, badukurikira bari United Kingdom, Amerika, bari hano mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari za United, bari za Canada, hose bariyo gatanu kuri gatanu. Tubaye ikaze rero muri ano masaha ya mu gitondo, by'umwihariko tubabwira tuti ni ikaze kuri buri wese hano kuri Duniani Kote TV. Rero ubwo tugiye kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Turaje twongeye tugaruke gato kuri uyu Ndirakobuca cyangwa se Ndakugarika. Ubu tuvugana wamaze kuba rwose bamugarika, bije byamaze kuba biba ibindi bintu, ndetse ubu tuvugana amaze no kweguzwa mu buryo bwatunguye abantu benshi hano mu gihugu cy'u Burundi. Usibye kuba ibyo ngibyo biri kugenda bivugwa, ahubwo turaza kwigarukira ku cyitwa amasasu menshi yamuherekeje, ndetse aya masasu akaba yumvikanye mu masaha y'ijoro ku isaha y'isa 5 igera muri 54. ubwo twasatiraga saa sita, aya masasu akumvikana neza neza mu rugo we, nyuma yo kumukimbiza cyangwa se kumukura ku buyobozi bashaka no kuba bamuhitana muri rusange. Ubwo rero ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, nabyo turaje tubyinjiremo. Turaza kugaruka by'umwihariko ku masasu menshi akomeje kugenda avugira hano mu ishyamba ry'ikibira. Benshi bati ni imyitozo ikomeje gukorwa, abandi bati ni inkuba zirimo zirakubitangira. ngo turaza kuba tubyinjiramo tuyikomozaho gatanu kuri gatanu. Turaza kuba tugaruka ku makuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyemerera turebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka hano za Mbandaka. Turaza gusimbukira za Cibitoki, turebe uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kugenda tuba updatinga gatanu kuri gatanu, tugenda tubabwira bihagaze bitya, byifashe bitya. Ubwo rero icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe no kumakinga sure ko wayikoze, ahasigaye tukaya tugerana neza gatanu kuri gatanu muri rusange. Ikindi kandi namaze kuba nakira nuko hari abanyapolitike bagiye batandukanye bo muri CNDD FDD. ngira ngo yenda turaza no kubigarukaho, abo bashobora kuza gukurikira uwitwa Ndakugarika. ubwo rero rwose birumvikana ku bintu bikomeje kugenda bihindura isura muri rusange. Turaza gusubira gato ku magambo akomeje gutangazwa n'uwitwa General Neva. Byinshi cyane bigiye bitandukanye tugiye kuba dukomozaho, tuva imuzi n'imuzingo. Nibiza kudukundira ku buhanga bw'ibyuma baze kutuzanira icyitwa connection cyangwa se undi murongo dushobora kwifashisha kugira ngo ibintu bigende neza, by'umwihariko muri rusange. Katwita twinjira muri ibi bintu rero, by'umwihariko ntabwo ndi butinde, ariko mere ku nkuru navuga ko yamaze kuvugisha benshi. Ikaba ari inkuru y'uyu mugabo ngo ni Ndakugarika, bamaze kuba bagarika cyangwa se by'umwihariko bereka inzira, cyangwa se umwite Ndirakobuca yose naye. Ni ukuvuga ngo nyuma y'igihe kirekire uyu mugabo ari mu nzego za gisirikare, nyuma y'igihe kirekire ari mu nzego za polisi,
nyuma y'igihe kirekire uyu mugabo ari ah, ari umwe mu bayobozi bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi muri CNDD-FDD ayoboje inkoni y'icyuma. Nyamuneka byaje kurangira n'ubundi bamubwira bati reka tugucishe hano. Byaje kurangira n'ubundi uyu mugabo bagize gutya rwose bamukuye ku cyitwa ubuyobozi. Ni amakuru yangezeho rero ndavuga nti nyamuneka uko byagenda kose namwe aya makuru agomba kuza kubagera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo muze kumenya ese iby'uyu mugabo ngo ndakugarika byagenze biti, bimeze biti. Yes, ni ukuvuga ngo rero uyu ndakugarika yari umwe mu bantu navuga yuko hano mu gihugu cy'u Burundi bari bafite izina rikomeye, ndetse bari no kuzaguha uwitwa General Neva mu matora ateganyijwe mu mwaka w'2027. ariko nyuma y'uko ibi byose bigaragaye ndetse hakagaragara no kuba hashoboka kuba habaho kumugora gukomeye, nta kindi cyabayeho. Uyu mugabo rwose nyamuneka bahise bagira gutya baramukimbiza uwitwa General Neva mu buryo bwiza bwo kugira ngo abone icyo nakwita nk'ubwisanzure. Yaje kugira gutya aramukimbiza ku rwego rwo hejuru, ahita amukura ku buyobozi. Ibi rero byagarutsweho ndetse bikomeje no kugenda bigarukwaho n'ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi bavuga bati ese gute umuntu nk'uyu ukomeye akurwa ku buyobozi mu buryo navuga yuko bwihuse cyane. Ngira ngo benshi baje kugenda babigarukaho, ariko njye amakuru nari mfite n'ubundi ni uko nari nababwiye neza yuko igihugu cy'u Burundi kirimo umwiryane, igihugu cy'u Burundi kirimo buri kimwe cyose kintu kitari cyiza n'ubundi gishobora kuzasiga ibintu bigenze nabi. Tukabona abayobozi bagiye batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye, by'umwihariko barimo baragenda bakuramo akabo karenge bagenda cyangwa se birukanwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Yes, ibi bikaba ari byo rero byabaye kuri uyu mugabo ngo ndindira ko buca aza kuba ahabwa icyo abenshi bise nka pasiyo, aza kuba ahabwa abenshi icyo bisa nka pasiyo, ariko twebwe turabizi yuko ari mu buryo bwo kugira ngo uwitwa General Neva amwikize amukore muri guverinoma hakiri kare. Abantu bose bagomba kumubangamira mu matora ateganyijwe mu mwaka w'2027 bose arimo aragenda abikiza gake gake. Ibyo byo ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragarira buri wese muri rusange, arimo aragenda abikiza gake gake. Ibi nta nubwo turi bivugeho cyane, ahubwo icyo mugomba kumenya ni uko ibi bintu bishobora kuza guteza ikintu gikomeye. Tukabona uyu ndakugarika wamaze kuba ava muri CNDD-FDD ndetse agata n'inshingano yari afite, bakomeje kugenda bifatanya n'aba bagabo, sinzi akantu twoje sorry, n'aba bagabo barimo Agathon Rwasa, aba bagabo barimo banuza ba Bunyoni. Noneho uku gufatanya kwabo bagahuza imbaraga, ugasanga ahubwo ibyo witwa General Neva arimo arikoza birimo biragenda bimushyira mu haga cyangwa se ahantu habi cyane. Nk'ubu ndimo ndabona hano amakuru avuga ati birababaje kubona igihugu cy'u Burundi kirimo kirakura nk'isabune. Ati ndayishimiye uko yasanze u Burundi muri 2020 yabusubije inyuma cyane, kandi biragaragaza neza ko butazigera bujya imbere. Ati u Burundi nicyo gihugu cya mbere gikennye ku isi, kikagira abaturage bashonje ku isi kurusha n'ibihugu biri mu ntambara. Urumva yuko icyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Turebe. Ati ndayishimiye yararozwe. Ati ndayishimiye yararozwe kuva aho yagiriye ku butegetsi mu mwaka
w'ibihumbi bibiri na makumyabiri isazi nazo ziteje imbere mu Burundi. Ubwo ni bya bindi yavugaga avuga ati twe mu Burundi twe tuzorora amasazi. Yahaye FDL imyitozo ndetse na FRN yatsinzwe na AFC M23. Yapfushije abasirikare barenga ibihumbi n'ibihumbi. Ibi nibyo inka data, ibi nibyo bigwi bya Ndayishimiye. Birumvikana yuko nyamuneka ibintu bitoroshye ibigwi bya Ndayishimiye, ngira ngo murumva yuko rwose abataramu hano baba bakomeje kugenda babivugwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Yes, birumvikana yuko rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka binatangazwa. Amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ndabibona cyane. Yes, ni ukuvuga ngo rero tugiye kuvuga bwakira bugacya, kuko ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Ahubwo munyemerere tugaruke gato ku kijyanye na hano Kibira. Ni Kibira kugeza magingo nayo ikomeje kugenda ivugwamo byinshi. Wa mutekano muke uracyagaragara mu buryo navuga yuko budasanzwe. Icyitwa Gatanyama z'aba FDLR zacyakomeje kwikoresha twa tuntu twazo. Ubona ko rero rwose nyamuneka ibintu naho bitifashe neza, ibintu ntabwo byifashe neza. Ni ukuvuga ngo mu gihe rero izi FDL zaza gukomeza n'ubundi gukora mu buryo navuga yuko buremereye cyane igihugu cy'u Burundi ndetse na za FRN, bakagomba kubaha icyo nakita nk'igihe, cyangwa se icyo nakita bakagumya kubaha inzira bagomba kwitorezamo ndetse n'igihugu bagomba gukoreramo. Ibintu bimwe mu bintu n'ubundi uwitwa General Neva bigomba kuguma kumushyira mu kaga gakomeye. Perezida rero Kagame ndabona yanakiriye intumwa yihariye ya Loni muri Central Africa. Ndabona rwose ibintu byari bimeze neza. Katubaciremo yenda ni Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'intumwa yihariye y'umuryango mukuru wa Loni wa Repubulika ya Central Africa. Ndabona rwose uyu ni n'umuyobozi mukuru w'ubutumwa bwa Loni bwa kubungabunga amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndabona rero Ambasaderi Valentina Rugwabiza yari aherekejwe n'uwitwa Generali Nyone. Abayobozi rero bombi bya Perezida Paul Kagame n'abandi yabakiriye mu biro bye muri village Urugwiro. Birumvikana yuko ibyo baganiriye hari byinshi by'umwihariko bigiye bitandukanye. Ndababona cyane rwose, baragera kuri, ndabona na General James Kabarebe arimo, baragira nko ni batandatu bose hamwe. Birumvikana yuko rero iki ari igikorwa navuga kiba gikomeye. Ikindi kandi mwamenya ni uko umujyi wa Bujumbura ndetse n'ikibuga cy'indege ari bimwe mu bintu muri ibi bihe biri mu kaga gakomeye cyane, ndetse banafite ubwoba yuko isaha n'isaha bishobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Amabuye y'agaciro rero ya Kongo ashobora kuzajya yoherezwa mu gutunganyirizwa mu Rwanda. Nayo ni amakuru ndimo, ariko ibi byo bimaze igihe bivuzwe, twagiye tubyumva cyane. Yes, ni ukuvuga ngo rero mu gihugu cy'u Burundi gifite ibibazo byinshi, kuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura ni kimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda bigaragaraho umutekano muke wo ku rwego rwo hejuru, ndetse isaha ku isaha ibintu bikaba byahindura isura muri rusange. Reka tubashimire rero, dusoreze aha ngaha. N'andi makuru mu kanya turaza kuza tubakurikirana. Murakoze cyane.